lumpung ia lekai football jongki kena school kabalatip kumka district level inter school Subroto Mukherjee Cup football tournament ar pusan bala penyai da ka office u district sport officer Ri Bhoi District kala poino syaka bakut mentagasngi ka khanyu trik ujileu ha ka jing yakun final ki hinru tli ki school jongka Ri Bhoi kabala penlong hamadan dihar ha kani kasngi penkut ia kani kalempung ia legai football jong kena school lawan ban pynhap perdano da u assistant director ka directorate of sport and youth affair uba ke pasa kum kongsan ha ka jing don lang u president ka RBDSA uba RB Shadap kum sembut kongsan bat lawan ban sakilang da u MLA ka Mauhati u Charles Marngar lembat kiwe de ha pa phai pat sya ka jing yakun final ha kani kasngi ha ka jing yakun final jogi kentei hapo ka khat news nem karta ka Nongjri Presbyterian Secondary School kalai kun persya ya ka Christian Higher Secondary School bad ha kan ka jingakni ban ra ya ka nam ladu kala long shisha ka ba itnan bad ha ka bakut ka Nongjri Presbyterian Secondary School kala penlip no ya ka Christian Higher Secondary School la shigo la non ha ka jingi kun ya ka final jongi khna shinrang ki ba hapo ka khat sans nem karta ka Mountain Upper Primary and Secondary School kala la ban pelim no ya ka Menken Christian Higher Secondary School la shigo la non ha ka wipat ka jingi kun ya kni ya ka nam ladu jongi shinrang ki ba hapo ka khat news nem karta ka Nongjri Presbyterian Secondary School kala kun persya ya ka Nehru Memorial Higher Secondary School ha ka teke jingi kun kala long shisha ka ba ya khat but day ha ka ne ka jingi ya shoot tiebreaker ka Nongjri Presbyterian Higher Secondary School kala penlimno ya ka Nehru Memorial Higher Secondary School na kalyang ka office u district sport officer Ri Bhoi District kala samru ya ki kusnam syabaro ki school ki ba kantup na du ka kanhun la du pat ka kanhun ka bala syaremno ha ka te ka final bat kumjur la sam ya ki kusnam shimet na kalyang ka office u district sport officer kala pentipru ba ki te ki school ki balong kum ki la du kinyo ban lej ban mikmat na ka district ban lej shimbanta ha ka state level Subroto Mukherjee Cup ka bansalong hanong ba Shillong the Subroto Cup ke te tournament kabakandak daka Air Force jong dari gongi. Jadi tournament kebala rimba kaba kila ai kerteng Subroto Mukherjee haka kerteng jong Air Marshal Subroto kedai ke platform baki ai namanta kena school jong dari gongi baki kena school jong dari di Banaba. Nomor kini ke tournament kedai ke international tournament haba ki nongi simta ki don nado nabarbi kum namal di Bangladesh Afghanistan dak kuwe the kini kedai ke platform but kedai ke way ki tournament ke popolong very popular po kini ke state ke jongi ngaro nase don se ngadon se district from away se hills nalong ku district sports officer of the opor kini kedai ke football kaba school prepare yele tenge ban kim ban se don kuar tile thok thumban thok de ga jing depan ya pi ba kampoi suno ga jing le thok ga jing thok ye ga snam kampoi suno na tharai ne snam na tharai tila hi ga screening along kaba very tight mon ong kado ba pynhap register sport Subroto jadi player जो कि बाहर लोग बाकी हफ्ते और एक पिसा बस sedut Subroto Cup. Kini golong bagi kuat bagi rating kong, ya kini top senam. Nomor kini kampus sino golong ko bagi lebay penban ya kena district nani state ke zoni. Last time kadon kowe ke Jinja haba alu kena napo West Gate Jahis. Kisah represent ke trial untuk under 17 Indian team. Tambah kila eleksi bertas untuk Subroto Cup sedari. Hadir kata kila sajid tambah dalam hot di trial kim no tamnya. Kila wan, kila kendo, kila keren, kiong baki top sinap. Kata kadai ke disadvantage yeki badai kan no tamnya. Karena dapat yupi bah kini sistem ini sistem baladan kan ini sistem masih poro baladan ke CBI inquiry naduk dari wan cek seduk seni state dulu dikata ke kuat ba ke Subroto Cup kenong ke Bokoi abaki real kids di lagi kata aduk dari